Ka Bright Boys kala penkod eka semukop T20 cricket tournament deka jing don dekat lang uba rengkat lang lendam UMDC berim kalang kedam light crow kum ukongsan uba innocent kongstia rang badong kum usembut kongsan bat uba dap lang tengsong uba de founder member berim jongka club hakani kicin lek kai final ketelilang cricket club kala penrem no eka umko legend cricket club deka 100 wicket bat kala du kala ra eka song pisa ka ba arpho hajar tengka rengkat ke trophy bat ka umko legend kum ka nam rem kala ra eka song pisa ka ba shipho hajar tengka bat ke trophy Kemudian Presiden belum Sherman hakani ka final tournament mentaka jamiat iba lakhat suhai nga badan tala kenika final jofi ida madong jong kanang kiat iba laidan bentalang pada blok iba ya sakilang kenika final menterjamiat hukum joy Sherman jong tournament para aku pe kerpang klub kebakan mau ban khadnya walang amlong isu mau rupai palang jadi kini student keperluan patutnya kenika janmir pensaki ya kenika reward cup tournament ketika Summer Cup di 20 kaba Bright Boys di kuwi ka club kabile banuan sakmat ban kentiu ekspor juga dikatakan yang berkuih but ngai tenan habang yasno wakidan kan lagi tim masih mentah haba kala berpijak banyak kumne kumgalang but nga ada beruan kau dui benai mo namun tekan final lagi nama harga juru slap apa sangnya no baru ngapai no salah senang baru ngapai jetai keadaan yang kucing tua ngalak kucing sakut kucing tua hak ini sebenarnya badat but sukuman mentah kejadian banyak syam nang wapi hakaba ke klub kalap pendap ya gini ka tournament gini ka final mentah kejadian baru ngai scam bakarang dan katong saya sibuan nang ni sekemat bakan pentulan pat nak benar katanya berkoi ngai bekon samla kejungi kiyo bersiam lang lengba begidan kum kini ki klub kiba organize tournament fair ada dan kemudian kino ke paslut ngai pujimio beri sementara kumni kumakalong hakan ni kesaka ngai bakin sami sibuan ikunhon ani klub kibulai museum ikut sama jongi lengba ki jila ka fair nginyo ay gamat ka basak ka baklan ka kistang nginyo ban practice ban kilan mat iladiru badru nginlan ki jingterni yosnio kibele ha ka jingim jongi ban pedu bono ya kata ka jinglong langba jongi jolong senrang jongi kita museum ri jaman ni jongi nama laga kini ke jenis ni kai lam no sebab bakla ningop no ke jengi lam bakla ngai lang baka sport kadang bakla ke jengmut cepat jengi pelang ba ya ka juga berkat pedan jengi kumno bengin tei kelawai bakla nam tak ihap dia ke jengi abon ni nangi kilang ba la silang iwan ni taman amis nimla syu le de kai bat ngaru ngade we ubudun mentah ke sport nang sama handai ngaritang hagaliang jong football cricket masyang lapang parang sama ngam na sutana ngam na tip mo nila kay cricket handai larang ba mata nga sedang bantip cricket te ngangad ba hala ka jingi haga jing sutana sunat dengan pre kala konti kun sama ga jongi lang ba ka jingdan kilorang ba jongi wala man siam baru ban pensio leki bagi yo ban saipat ikun sama jangan dikatakan gitu nih makin yang mi sakmat kan dikatakan kalau pemi sibuan ki orang kesai mo ki player juga pun dikatakan jadi lesai
bagi remi nak kau pot sepat ngangat ba kinang mi pat nang ni sekmat tang hakasap tang sport hanai kum kinang alam cukat hai mo hakiran ba fair hakiban ta ki ba fair ban long isamla kiban ba ya ka than ba tikani ka ya ka ri ka jungi bi jungi banginyo ta ki pri ku jungi kiban penjara ke jaka kiban sinsyar ka jaka baru ke penjalan ya ke cabanya jungi ta ki bari ke jungi minam mas langsung kita akan dibasa perang saja ban ngin selong pat ki bari ku layang hala ke jang kicat namun ta hala ke jang dicabun dia namun ta hala ke jang kari ke jungi pengangat bakane ke jing sedang mo kaba satu sing ayah ini agak laiset layat kama besutu mangangat du kanang beteng nang gawi kesnam gawi kesnam mangangat begiwi pat mo tangga neka somat hanai in seperti gawi pat i tournament i bagi ya simentalang dengaru gaya hane tang ban ai museum ya kan ka boys sport wujudan benta manang pon sia ya kedua ban juikan kuno ban ai museum ban rap nampe sama ngai ju kirang ba ju katahan jungi ro kita ai museum lang bangin la ban penolong nagam na ke jimbang ban menta ban ginuan ra ya kisap pong jangan ni katahan jungi hibra koi te tang te melengkot ke junga wan pilih ya hatmo lai lakai kedan rik lawan kam mene kedan ke semifinal ro te ila lai wan ro mene kla that bakla kwa i bakot no bat ngai ru phir bunjo mo lai rajot ya kwa banyak kemen mo ke jing job lupi gibaram ro mele ngongi hamma di gibaram in persang pat next pat bagi lang nang job hakan jila ka ngima bunjo lang bro arun ingin hapiang ya karena mengejob itu job dia kemen mo halagi barang mulai bentuk sekeman ngin nang dia persang ini sekeman bagi nak mengejob perkara sebuah ni berarti kita mau panel badu baru namakan bagni bahkan negara thani berkoi bahkan bagi jungi hi pro korjun kori setan go kori sibun ba itu dikintir jupi te kumba cepat ke mau mo i MGC jongi idai berjuta ringkat bagi nadu pas dang hi nadu pa ilong kumu MGC hadu menta ka kelimat wala da imdon syu haka baru handrei i juta ringkat bagi na ta kadau kum ka klub ka jo borom ya pi rangba ngim kelet ya pi ngin bu ya ka juduai kenapa ba pindon berbor happening ka bet ka bokoj bakia hamtam hauni usnem beladek ni ru kum ka klub didap dak kajing sosi abang itip bafidon happening kajing sistem ko bajur rei ni kemen menta bafidon ringkat bangi menta kumni hakamet ka bokoj bakia te hakajo ka poru na ai kublai mo ya i rangba dong bad ya komiti dong hi brokawai ibalasya supa yang ni ban penilek kai hani hamadan la laisen bat kani ka tournament bamenta bat hakajo ka poru nga ai kublai ya ikong lingdo moy ba nakapor siya kapor iba siya ingi padbu ya ini kitiar kijington kam jongi hayeng jongi pada ka jo kapor ru na kublay ya iba daplak tensong iba ju